Ka Immaculate Heart of Mary maupat parish Kalasaki ya kejingpen kubor bapura ya u Father Roybok Biam CMF kum parish please batmai. Hagani gesngi la terbai ka mas bukhod do Father Richard Manbaha Majau beri Vicar General Gaslong Archdiocese. Haringkat kejingan lang Father Roybok Biam, Father John Paul Lingdo Assistant Parish Priest Kiweipat kilingdo reunium kinongkit kam balang bat kiringet. Ka parish mau pat kelapan pau ya kejingkemen ke bakrau banyo pediang nyu Father Roybok kum nong syarai jongki. Banadu ki hebrit hadu kitemen gikro kila pediang burom yu da kemensim ke bakemen. Father Richard Shwa ban penskem yu Father Roybok ula seneng la kentu bar ula ai santli kemat bakongsan kiba kumu parish priest udan kebenta banle hakini ke parish baun sashimti. Pada County the most Reverend Victor Lingdo, DD, Archbishop John Gaslong. The initially, John Tabankan, the Kajik County IT, Reverend for the Roybok Biam CMF, and Takasli Atri Prepare, Arajan Arkusan, Yakajino Try, Hello Jamaica Parish, John Immaculate Heart of Mary Parish, Mopar, East Cascades, Trinidad, by Baro, Hop, by the Jim pada penseluruhan harga tempat berkuan pak musim kuan amin. Aku baca aswa begini seru mata saya kini kesegi balang berdepai kini kesegi balang bersuat kan sedih kesegi balang berdepai ingin sedang jika polen kepada kupat saufuski syuabi itu syuabi ukut saufuski mau lagi yang jika jumpa Yesus saufuski pasal bumi hari kerja usaha dua yang buat kacik yang cemiru dilengkap dia kebawa dijumpai dilengkap dia keciluai jadi keponan dan kata cumi jadi berkaitan inti dan kata cumi bincang pencintaan kenyat tidak dia yang pulut keponan keciluai yang usaha nila kacau bercikim yang kapten sudai lima ini kemudian menimpa kereta yang pasca. Ini doa yang boleh. Ada kemudian lima kini keayuman kebut tentang kereta cuci mana kamtan sudah pada yang itu hujung dari cuci cuci. Nak kita siap pada sini. Nak ini kalau artinya bersahur. Archdiocese of Shillong, Archbishop's House, Shillong, Yognailai, Non-Nonai, Meghalaya, India. Antrik pemben Arjan Arhosan Kajingkum Parish Priest Victor Lingdo Archbishop Jalan yang Pak Shillong dan kajingnya mulai berkajing Kekhen Apostolic Kajingkaku berkajing mulai yang menyatakan berkajing Ham Yesus Reverend Father Roybok Biam CMF. Dapat disini Yathonya Pi Kumulong Syarai yang Immaculate Heart of Mary Parish Mopar East Cascades Meghalaya. Vicar General Gurambura Father Richard Majau Kipai Rugai PH Ram Hakantai bersama ikhwan keluar balang per kublai setiap di baro dari ketika kemakram kepada sekomu kepada jeliu bagi alumni ini mencapai barangke yang kapol kebangsan hak jengiem jom parish jumi. Nga upada Roybok Biam CMF nganes kam pagnakla IPA baro palakentup ha kacingpa kacingin une ngane ha way ukpa berbor boro unong thau kapneng pagkakendam bajong IPA boro kibangila yoi bat kiba ngimla yoi padahal way utrai Jesus ukhun pamar way jong play pat balakhan kau pa na do kau
kalam cukup ubah ublay na ublay ubah kajingshay na kajingshay ublay bersisha na ublay bersisha ya ubalaka ubah om syaklatha ubah kajuk kajinglong tenrai kum ubah dan ubah lathau ika baro ubah nakabenta jongi kibriu bat nakabenta kajimpen ilmi ulahir namnai bat kabalang kuwai kabakhuj kathalit bat apostolin ngapla yakawai kabaptisma nakabenta kajimap yakipok bat nakmilanti ya kajimipan kita ya bat ya kajim jom hakapathai kabandamban amin na paskan triam yakata baro kabala tentu hakaktian ublay ya kabala tho ne ya kabala ai paten ngapdem Adin no for the precious of the mind lying in nature the apostol and then sekta ini sampai dong jadi ketuan kemudian bau sekian kali ketuan baru sehari ini kali ketuan yang cikin mesin hadir kata inceram masyarakat hejima ini gue kita urusan hadir cikin jongki bersta kecuri kenapa kinyo kini kecima kinyo kini cikia dengan saya yang jadi besok hadir kita inceram berkata ya kan abu jadi yang mereka cakap kalau selesai biru dengan kita begini kerja mulai mana lagi hari cikin semua pasti. Yes, entah sih apa Jom Paris Jogi Como